cabangnya lucu nih ya. Buka. Ini Den. Nggak boleh. Harus cucut muka ini. Tuh sana oma undang Mak. Dan ini. Ini kakinya nih. Jadi sikil dingin lah orang bisa. Pokoknya. Move your butt. Move your bun, shake your bun. Ayo duduk lagi. Jangan aja. Kayak tanpa mau beol kan? Aduh.